J mentah kan peni Kumno bapin apply gitu kipos napo ke mobile ke jong pi de play into Google J mentah bat pin type day make recruitment dot nic dot in to search to make the page make recruitment dot nic dot in de pin klik into napila klik into kalau kete de pila on te close itu nakabenta kita kiba lada register pa po ke MPSC NE DSC pilaman login my direct penhal spot hantai pini page login atau pinai office je pini itu kibona pen buat ketua general administration general administrative department government of Meghalaya klik itu atau pinai ke email ID jumpi kita belajar register berkat MPSC dan DSC itu saya sampel tu then apply to email pinai to password apply by password pin klik hantai login apply login kawan ketika page hantai klik hantai shwa command kita like tali itu belum line naik tali shwa command cuman klik tu apply klik tu kawan ketika page home application klik tu application nanti kita home application my application kita klik tu application kita klik tu application kan kita close yo kita close katuro close nak katero na pila close kan sawan teh online application sebenarnya apa baik kita post weekly na klik the box pinai de exam center Shillong pinai konto warak hai tu post pinai kontai European Rombera Desripa dan apply select post kita submit day define scroll spot submit select payment kiwei2 just I take GRS just update captcha 3YWFY các bạn tôi phải bấm nắp tôi sẽ submit kan submit cái cả chừng tiếp để punya school spot kan mi cái school spot kan mi cái e-payment net banking net debit card select SBI dan pilih SBI payment tu enter proceed for payment klik tu proceed for payment tu close cái kan submit cái close tak tu je tu kan submit option ban save pat baru kita post kan point source passport today debit card pen type kan number tu apa pat kerteng jong card holder
tu benai pekut senam bekut saya tu sebi tu sepenau